Seakan-akan makrib ngala ta'ala yero purai mesa tanana tahu aja mu mati nareko dem pura palisu. Seakan-akan makrib ngala ta'ala nareko angka tahu pura mu kau bawang aja mu mati nareko dem pura siat dampa-dampengan. Seakan-akan makrib ngala ta'ala nareko angka tahu pura mu kalasiang aja mu mati nareko dem pura siat dampa-dampengan. Nareko banja singa dia nariantara kita marilalanna calorina kuburue. Layantara ni lisu ni keluarga ta, lisu ni sahabat ta, lisu ni wijawijata, tama ni rilalanna kuburue. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Itanaiki rilalanna kuburue mon rabbuka ni gafuam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'da. Hadirin hadirat sidang jamaah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah asyukuru kamara jalla wa resese arajanna fung Allah taala nasaba nafalalo tamuari lalenna iyewe watwewe na tumadapu-dapu ngari lalenna iyewe masijita mamuari adapu-dapu ngatari lalenna iyewe wanyewe nan cajilalen napat dapu ngatoki pengalla ta'ala mati rilalenna surugana fung Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sebelum pateru bicaraku melu adam peka nasabah adam pemaraja. Untuk papulong ki ada wak birikada. Nasaba engkam mana mati bicaraku dena pada bicarata. Nasaba itu bahasana atau si denringi si bawa bahasana atau belawa atau wajoe. Madari angka sin rupa-rupa nakia dena pada. Madari angka pada lafalanna nakia dena pada tepuanna. Makanya upakulingi pemeng. Ilo adam pekat nasabah adam pemaraja engkam mana bicaraku de nafada bicarata nama muarei ada kurilalenna iyewe weniwe nan caji ada pat dagaraga lori pada idik mana rilalenna agamana fung Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan Allah. Narekomelo irita hakikat taidi error fatawi. Nafancaji ki pengalla ta'ala rilebok na iyewe tanai. Kita memiliki visi, kita memiliki kewajiban, tugas rilebok na iyewe tanai nafancaji ki pengalla ta'ala. Naupan na angka tahu. Monro risedie onro nade ni sangi tugasna angka nangka sewa waktu dena pegau iyero kewajibanna. Pas sekolah deni sangi tugasna sebagai pas sekolah
angkan alisu poler sekolah depan awatun alisu tahu. Pakantoro dena pahangi tugasna sebagai fakantoro angkan awatu kantoro nakomi warukofi monro. Guru upana de nafahangi tugasna kada siddiwi guru angkan sewa waktu pajani istirahat tawe wattuna ni tama mapa guru non romova macarita ko kantorona. Kenapa bisa terjadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Nasabah de nafahangi tugasna nenia wattuna dalam menjalankan tugas itu. Makotoni roidi yero rufatawe nafancanji ki pengala ta'ala tuori lebon na yetana angka tugas dan kewajiban na wereki pengala ta'ala. Angka visi misita tuori lebon na yetana. Aga yero Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tungkat kitu mas sempajang laifuadai ibicara ibaca iyewe visi misinna kehidupatai. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya palak mana nih? Tungka mas sempajaki ibaca. Ketika kita membaca doa iftitah. Yenaro tujuan tatuuri lebona tanai. Inna solati karena majapunna sampajaku. Wanusuki pakasiwiyaku jama-jamaku wa mahyaya atotongaku wa mamati nan niamatengaku lillahi rabbil alamin apunna namana pengala ta'ala. Jadi nareko napahangi tawe yewe visi misinna tuori lebon na yetana dega gatau melo leseri agama na pengala ta'ala. Udakina pengala ta'ala wadai inna solati karena majapunna sampajaku apunannai pengala ta'ala. Jadi yero pale sampajangnya tanya apunata ini yero rupatawe apunanna pengala ta'ala. Yero sampajangnya tanra asukurukat tangi di atai lori pengala ta'ala. Puncana tanra asukurukannya monre di lalana sampajangnya. Kong katau makada syukuruna ya siratu karu gabau dupah to di makada syukuruna nanadena sampajang tanya to syukuru itu kong katau makada syukuruka ringki siddi wijaku lilana mi makada syukuru na kiadena sampajang tanya to syukuru itu nasaba intinna riasangi syukuru munroi lilalana sampajange nareko iparoko nialewe ipasuju nialewe ipatatongi sampajange namode tabo cencangi makada syukuruki kita diakui di hadapan Allah makada saisa kita syukur lori sesyara jannah pengala ta'ala apalagi nareko lisa masigi ki yero masigi Pak warisanna nabita. Warisanna nabita. Di mana pun ada masjid di situ adalah warisan Rasulullah. Kan kana materi sorimon rina pengalatala itanai mana ki? Tanai ki. Aga manfaat mula masigi. Pada jaji yang kamakadaya raya puang bisa masigi ka. Oke. Aga ini manfaat talori masigie yero ya puang ya poni mi masigie nalote ma berjama oke aga ini sari-sari ma ya puang oke engka manfaat na ko masigie engka nak muda tinang kana tamu masigie tanai ko malaikai aga manfaatmu ko masigie saya malaika yero ya ko ni matin romana ni tawe tempo na matin romana tawe mak doja kayak bagada si bawang gotaku yolo na masigie
Lau jagewi sare kwamang ide gaga pangat tama masih iya. Oke, checklist. Kamu tahu pala gunana to di bagadangi lo na masih iya. Aga idi. Yero ya puang, agi melo na jama panice iya to di gorengi marade na jaji. Engka to makro. We melo ice pute masih iya na samanang kay ice pute. Melo i teheleki masige makada magi nang katapa melo si teheleki makanjama patele no we tuli na kariti ni panice bangsa na ye de na checklist materi asori monrina pengala taala tapi gampang mi je tu kom katoli ma protes pak melo ice masige makada ay aja sana mu ce podak bawan ni makada kongka dimu idi na malipace idi tona ce i gangka bukoji dimu nang pake. Karena masjid ini adalah warisan Rasulullah. Aga buktina maka da yero masigi warisan na nabita. Yero tempona nabita malek kadapura pole ritana Makkah lori Madinah. Tempona malek kadapura nabita pole ri Makkah lori Madinah. Sesampai di Madinah aga nafego nabita makiabungi. Tempona makiabung angka nabunna. Sumur itu disebut dengan sumur Garsh. Ini tomato aku boleh Mekah, boleh haji, boleh umrah. Sumur Garsh di bawah Masjid Madinah kira-kira 5 kilometer jaraknya. Iya bunda nabita. Tempona nabita menjelang akhir-akhir kehidupannya mapasangi nabita lori sahabai. Wahai sahabatku, baja singa dien nafas sarangi pengala ta'ala nyawaku si bawalan rohaleku yero wai buku sumur Garsh yero wai buku ro mucam menga ka mudio nga yero ta'ala ro tadio nga poncoki bicara meninggal Rasulullah. Tempo na mati nabita, iyan nangye sahabae yang tahu pesan ini, jadi ko angka to mati, angka wasiat na, tafegau ya, selama di semua. Mapasa nginangye nabita, yero we camme we yero we buku romudio nga. Gangkana sahabae nalaling yero we bunda nabita. Tempona idio nabita, disitulah Allah memperlihatkan bahwa Rasulullah memang berbeda dengan manusia yang lain. Tempona idio nabita, dena fada tempota idio pak, dena fada tempota dio, dena fada. Yero di dio ki pak, lo tege waita, lo yawa di, ya. Saya lagi kapak dio ki tapal lo yasi waita, mulai lari ki. Atau dio tomate ki angka sapota keluarga ta idio tempona idio tapalo ya sek manang iwaina nabita tempona idio ko sahabae diambillah air itu digayung tempona lai tollo yero nabita tak bagi dua yero waye nareko yero waye na kannai olina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yerna tempona itoloro air yang sampai pada kulit Rasulullah menre iloyase yeto si de na kannai nabita loyawai tak bagi dua wai saking mulianya Rasulullah. Coba bayangkan tempona seandainya ini dio nabita riwatiro lagi tak keajaiban maka danareko yerwai tak kannai kolina nabita menre iloyase narek kalau dena kanne olina nabita lo yawe yerwai di situ kemudian Rasulullah tempona menre ye nangi wai dio pura takkan nak olina nabita iponcoki bicarai pura ilama nabita yero malaikat yang mengatur hujan tempona pura na ilama nabita mondroni syariari waktu dan terjadilah hujan pertama setelah meninggalnya wafatnya Rasulullah. Yero pertama-tama nafano malaikae wei purero nange takkan ko olina nabita menre ero nange loriase.
iro mula-mula nafano. Diaturlah seluruh dunia. Katona ifatapak ke kampota. Disebutkan dalam satu risalah. Tigi-tigi angkatana non roy tappai yero nangi way cammena way diona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makkadei tofan ritata dena kam lino narekode na pura ibangunga masigi yari ga musalla yero onronge pada ni yonroye makokwe. Maka tempat ini ada air bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanya aja agak matutu vero korilalan nama sigie. Mak bicara-bicara majari lalan nama sigie. Kenapa? Karena di situ ada berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanya inaronangnya upodaki. Tahu tak gatungnya atinna ko masigi akan mendapatkan pertolongan di hari kemudian. Kita ini agai ko bantu aku masigi. Agai ko bantu aku masigi. Aga manfaat mulo masigi. Kita naik mana ki? Kanya masjid kita ini kita jaga karena ini adalah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ifalisi memang maka dayero sampajangnya apunana pengalatala isuro kimas sampajang indra meteoriolo na pengalatala narekoan katau dena sampaja berarti dega dena wajah indrana. Yang kedua, pengakuan teriolo na pengalatala inna sholati wa nusuki pakasyiaku jama-jamaku apunana mana pengalatala. Sengamanya ro jama-jama linota dek nadar nilai pakasya mana pak pakasya mana loki mabalu idi pabalue loki makantoro idi pakantoroe magalu pagalunge madara padare mapaguru gurue nareko makan jamu niata nania ipanrengan keluarga nasibawi madeceng wija-wijata nasibawi madeceng itu adalah ibadah di hadapan Allah. Angka-angka sewa waktu pura masampaja subuh nabita. Tempona pura masampaja subuh nabita. Pada idik ko pura ki masampaja subuh, pura ki masampaja bere jamak, mak jamak nabita si bawa sahabatna dengan makmum-makmumnya. Tempona mak jamak angka koro sahabatna surona fungalla ta'ala maka rofa kasih limanna. Maka rofa limanna nataru jama-jamanya. Biasa tuh ini kena jinak jama maka rofa 5 ya. Matadda mani hekwe. Tempona narapi nabita yero sahabat ini wa majama maka de nabita magi tu na maka rofa 5mu. Maka de yero sahabat ya Rasul aga naje kasih gokeng. Makoni riya jama-jamaku upura masampaja subuh surona fungalla ta'ala li sunat jolok boleh cinampe mappa selle mandre dan lain sebagainya nei napa mendre kari copo na bulue yero komendre ka copo na bulue lau rapa-rapa yero batue nei napa utari karung wesangin nono ulau pasai balui nei napa yenaro alinan nange batu hure urapa-rapa yenaro kasih ufandrengang ibeneku ufandrengang wija-wijaku makaro ujama surona pengalatala nampai makarofa yelimaku mecawe nabi tak mengkelingi adana yero sahabat hurai mecawa nabi tak nampai ipe mengiro limanna sahabat kemudian dicium nabawi limanna yero sahabatna na inapa makada nabita iye na limay de nanrey afinna ranaka. Pakuling pemang iye na limay de nanrey afinna ranaka. Aga pangajana sini tomato malabiko sila surah malabiko ang kehadir. Seakan-akan makade nabita
Nigi tahu mak jama halala. Nafandrengangi keluargana, nafandrengangi wijana. Maka ijamingi konabitta yero olina de nanre afin naranaka. Tanja nafale nareko mak jama ki jama halala. Ipandrengangi keluarga ta ipasikolangangi wijata. Jaminanna nabitta iyewe olita de nanre afin naranaka. Nasabaye tu anak-anak narik pe fandrei anu macarepai dampat silat da isiruntuk riasannya pak disangang agama. Na mega tu rufanna yero yasange anu macarefa anu hara dena wadianre mega rufanna. Nomor osidi pak engka aga-aga harangina sabak bendana nasabarina harang. Asue bawie benda nama itu yero agage nasabari na de nawat dirianre namo aga igo kengi de to nawat ding namo ya gere sakit de to nawat ding engkau je tu madari patik ketika nganu naselerengnya ke sana bakoro ketua mega rufana bu de tu nawat di mapakro de nawat ding. Iya. Modari yang kamakira deto je ni Andre pa Ustaz. Pada moi hukumna tanre togi tafage togi pada moi asalanna poleri anu de nama facing. Ya, jaja lalu gaga masele-sele makoro. De nama facing. Asa bangkun na yasa pirengi deto nasu ni Andre pada moi. Ya. Yang kedua, angka to aga-aga harangnya sana nasabak salai gau na nasabari na dena wadirianre. Magere manuki ya lupa ma bismillah. Ya. Dena wadianre. Mage nasabak de to ma bismillah gerei. Bakke ya sana. Gere kedua. Biasanya gere kedua dua ala nasabari namate. Gere manu ki pak. Lari manu biasa toh. Magere manu ki lari manu de pana mate ro. Wi yang kana ta mabonga-bonga. Malay batu na rempa. Kena ulunna. Mati. De nawat dianre mage dua ala nasabari namate. Pacap purang apa yero ala dena wading ipake magere. Maka bangkai hukumnya. Hati-hati ki bu, kalau ki pasai maliero manu warna putewe. Madari ang kawita. Dena makan jak batina. Ya. Dena patukoro agana sanar. Tiga rokna. Dia napat tu yero dia na tanya gangkan namate dia nawadi andre makero dia nawadi. Yang kedua bahayana madarito wita yero purai nagere patu sayero napiat tama korfancina yero panci angka kompro yawana otomatis angka ketua yero kompro otomatis angka lisa nawa yeron rongero. Kalau kita sabo yoringe ko digawaina. Saya khawatir talengame korowai nasabari namati. Maliki tu bakke di tamato. Talepadi. Atau si tanra-tanrai. 20 manu melo tali. Gere 1 ya piat tama, 2 ya piat tama. Saya khawatir yang pertama, kedua dan ketiga ditandra pole riase 10 asera tandrai pole riase. Ini nah bisa cari tanah. Harang. Dia nama faci makanya maka dekat sapai makanjai batena bu sapai. Ya ini sabai ibu aja tuh lomah pasak. Nah, sapai. Iya.
Tetapi nareko lari winangi manue depa namate teko solusina tagere ipemang. Apakah menggunakan pisau yang pertama tadi pakai atau pisau yang lain? Dena marigaga nareko anu pisau mori pakai. Kada gere kedua tu tania gere kedua sana nareko makiro we kedua mi igere. Silengang nareko makada ki gere kedua, si bawa nareko makada ki we kedua igere. Nareko makada ki gere kedua, dua ala nasabari namate. Pisau pertama depa namate. Kemudian telangi kosolokangi dua. Ya rega kato yero boleh kameliti. Masa komeloki masih jamate pa ustaz pure gere. Reko alona masih jai mate. Wih, dena wedding. Dena wedding. Ya, harang. Turu pusat tapa makareso ko galunge. Ako jama-jamata ko baluta ternyata yang itanya pala anu mafaciali yang resi. Hati-hati. Yang ketiga, angka to agak-agak harang. Agere manuk kinange. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Igere manue, mati manue. Mati manue. Degaga proses cerimundrina nasabari na mati manue. Upana na harang. Nareko manuk na bali bolay nau na apa igere. Menawi. Menawi. Apahan niya itu? Indonesia na ipaw. Onroiga na pa nga. Namok ko rekeninge monro dia madarito ninaw. Makanya itu riolota. Rimundrin na menawe ang karyasa menaw. Menaw mo gaji tasang hindi ko Apa-ngapa. Ya, tapaham mo di? Ya. Maka de toriolota rimundrin na menawe ang karyasa menaw. Rimundrin na menaw. Ya. Lain pemang. Rimundrin na menawe ang karyasa menaw. Rimundrin na menaw ang kayasa menaw. Agayasan menaw. Ya sange menaw. Ang kapaw na balibolay. De api gaga funana. Cinaki mandre paubu. Maka daki ala ni jolo ang kapinarifodang. Yan naro yasa menaw. Ala ni jolo lamba cena. Ang kapinarifodang. Ya. Biasa dito bali boleh makro di. Biasa. Yan naro nasa toriolota ya simon rinna menaw ang karyasa menaw rimon rinna menaw. Aga yasa menaw nareko yalupay win nangi podanya ngotay podangi bali boleh makada pura tu nangi yala paumu. Gangkan yan rero nangi yalupay podangi maka berubah hukumnya menaw mancaji menaw. Harangi nareko de neriyelau ko bali boleh. Ya salada tu kejadian ala ni jolo lamba cena. Ala ni jolo cawangina ma bali bola moki je. Nalupay podangi. Enaror yasan menaw mancaji menaw. Di dalam hukum agama kita ang kamu farimondrina pak ang karyasan urf. Agayasan urf malari ada iri lalanna si dia kampung maka bisa dijadikan sebagai hukum. Contoh, idi ogie nareko pauite pai namo si pantai si baka melo tala ko titemo infowe silahkan. Malari ada idi ogie makro. Tengarain tempo tanana. Wih, suruh kilo mengaji. Tanya aja watatana ya batayola. Allah tiyola. So main melo kimi tepau. Ya. Ada tai diogie mapakor. Aku mau titemo silahkan. Si baka, si pantai mitemo silahkan. Yang penting dega gemak dempe.
Ada tak? Ya, maka boleh ki masam paja subuh bu, Pak, Bu. Taluki si tinro angka po ko lalangi. Tak dan nak dua ite. Dena mari gaga na sabah ada tak? Yemi ko makada ki we taluki je taron itu madem pa sidih. Baragane ta sidih ta. Halalair dua harangir sidih. Itulah yang disebut dengan narek kode to nakka solang rilalan nasi die wanwa. Hadiri yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Jadi falisi pemeng maka dayero wija ro aja lalo kasih tafandrengan anu masalah. Upanna ifandrengan wija anu masalah dampak ki. Si belangi si bawa agama. Si belangi si bawa agama na Allah Ta'ala. Saya lihat di pesantren. Saya mengajar di pesantren, Pak, Bu. Lau tanga yero temae bacana, temae afalakna. Ternyata kak guru afalak. Tapi lo tanga yero temae bacana. Nangka mafacim to ifandring yang iko tomatuan na yero latu bacana. Angka to wita silat dak tomatuan na melo patuji rilalan na agamae denulai sisan no salidiki wi ternyata yero dalek do cili tapahan itu tolimelo ni patame anak-anak pesantrennya deje nulai toli lari je anak-anak maka da metoi guruta pemali wi tama pak disengang ngeri lalan na anak-anak ifan rewir ya senge anu macarefa angkan anak maka da sta yero ya tomato aku Pak Boto pasau manu mape nata mo afala aku penasaran nga lo kata nendo nah mapaku gere zaman na to matuata belak kita saya ustaz mai file nata mabaca nata na sanyero ya ustaz lo kak gaji sininna yero gajiku lo pasalangan mete wijaku yero upandrengan yero wakamajareng di pesantrennya degaga lo patta masih disepole asele na ambok na sabaca kak pandrengan nye wijaku anu macarepa kada kak cocok nih sinangi letu bacana wijata na sabat demeto fale tafasi campur yero apolenganna poleri ambok na pasaungero si bawa apulengan na pole indok na napa na pandring wijan. Pangaja lo rifada idik mana Pak? Pangaja lo rifada idik mana Bu? Jagai wijata na sabab baja singa die na pasarangnya antara nyawata pengala taala si bawalan roaleta dega ga iran nuang sangadina wijata dega ga iran nuang bacanga ki parelo duang sangadina to anakta narek ko bali bola tamani itajeng maka da bacanga ki Fatihah dampak ki paling sisa misi tahun. Makanya wijata yenaro na parengarangap ng Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara jagewi wijamu jagewi keluargamu poleri api naranaka dan yang paling penting ijagay manang nyalewe. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aja lalu je gaga mati narikko. De gaga yiro tappa e monro rilalan na lanro aliwe. Oleh yang kamakada. Atapa na ya. Berarti lolos na rowading mati rilalan na agama na pengalatan. Tetapi narekomelo irita iya dan na pengalatan la pabatuan na maluan na masakka. Seakan-akan makanya Allah Ta'ala aro angke urusanna aja mu mati narekodena selesai urusata yero angke inranna aja mu mati narekode pura mu aja inramu
Seakan-akan makrib ngala ta'ala yero furai mala gagana tahu aja mu mati narekode purang palisu. Seakan-akan makrib ngala ta'ala yero furai mesa tanana tahu aja mu mati narekode purang palisu. Seakan-akan makrib ngala ta'ala narekoangka tahu pura mu gau bawang aja mu mati narekode pura siat dampa-dampengan. Seakan-akan makrib ngala ta'ala nareko angka tahu pura mu kalasiang aja mu mati narekode mu pura siat dampa-dampengan. Magi pak nareko banja singa dia nariantara kita marilalan na calori na kuburue layantara ni lisu ni keluarga ta lisu ni sahabat ta lisu ni wijawijata tama ni rilalan na kuburue semua akan dimintai pertanggungjawaban itanai kirilalan na kuburue mon rabbuka ni gafuamu nasyaga ki etana itana rilalan na kuburue pak pitung ngeso pitung peni siaso siwannya rilalan na kuburue si sabu taung rilebo na yetanay kali 7 etana magi na meta nasaba melomanang imakutanangi pengala ta'ala mungkar dan nakir sininna no yapun naye iero wajuta pole pegay nareko pole ri anu mafacinge makadaki Allahu Rabbi iero bolata pole tegay nareko mafacinge makadaki Allahu Rabbi motorota pole tegay nareko mafacingi makadaki Allahu Rabbi yero anu yan rewe anu yinunge nareko mafacingi makadaki Allahu Rabbi yero anu ifakewe nareko mafacingi makadaki Allahu Rabbi tapi nareko angka tahu de na mafacing afolenganna kita ini ko malaikai yetu wajumu pole fege yetu kandaraamu pole tegi talaca iyewe tiga rokna de nulle mak berek kadai de nulle puade makade Allahu Rabbi ya naru nampe mitalada kita neri lalan aku burue man nabiyu kaniga nabimu itana ini niga nabimu magai pada moga sifat tasibawa sifatna nabita makada ki Nabi Muhammad nabita natolisi salah salami mak bali bola tanya sifatna nabita ya toline sami tanana bali galunna bali darana bali bolana tanya sifatna nabi tayor ye mana naru takun calon nama tu maka Allah Nabi Muhammad nabiku de mana nanu lepawi ye naro juma tu ya peringarang juma ya peringarang ajak lalu gaga mati sangadinna angkai yero tappa mak di bola rilalenna atita sini tomato malabiku sila surah malabiku ke hadir. Yang ketiga dan keempat yang ngakiri yolona pengala ta'ala atau ngata amati ngata apunan namana pengala ta'ala semuanya akan meninggal degaga dena mati bahkan malaikat-malaikat pun yang bertugas untuk mencabut nyawa dan malaikat-malaikat yang mulia yang lain semuanya akan meninggal makanya akatan nimasa kiri lalanna agamana pengala ta'ala nariko makatan ni masa kiri lalan na agamana pengala ta'ala mani misangi magamoro elo dampet tak lori pengala ta'ala mani misangi magatoro fakaswiyata pengala ta'ala mani misangi insyaallah nariko makanja muitan tuata toli makaswiyan niya melo dampet lori pengala ta'ala pasti nawaliran ki pengala ta'ala nasaba dampet. Bapak Ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan, rilalanna iwe waniwe, maka da angka tugas na wereke pengala ta'ala, rilebot na ye tanay, maka si boleh-boleh ta idi ira rufatawe, tomatapae, laksanakan tugas ta untuk makaswiya lori pengala ta'ala, dan semua jama-jamat tak rilebok na yetanay pancajimanang sabak siddi pakkaswiyan lori sesi arajanna kung Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, yenaro rafi rampengaki namuni galongkomi ubawangaki pole belawa narikoto mafanret tarimay megatuwat din nagokangi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi was sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.